Kitabu cha Hosea mriango na 13. Koroza Bwana zulu za Israeli. Efraimu mere makine nambari nyingine zere zikatetema. Mere manaheshimiwa sana kwa Israeli. Ele maro enda makosa ya kumvoya bali tu makifakare. Vikara manakaza kwenda dambije mjenye. Manahumira fedha ya kuzitengezera vizuka. Manatengeza vizuka cha kudonua to sana. Na josini kazi ya mafundi maendao kazi kuimanya. Kazi yao ni kwamba mamboza atusadaka kwa vivi vizuka na mavidoneze vivi vizuka chandama. Kwa vizho mandakalahere kunjera mazacha mandala na manina gafuruka go haraka. Mandakalahere uiswa ufuswa ni lupeho kulakaiza muhala kusolera mandahala na mosi umbola na dirishani. Mimi ndimi Bwana Mlungu wenu niriyo mwamboza insi ya Misiri. Usikale na mlungu mwingine sio kala mimi, maana kana ngokole mwingine sio kala mimi. Mimi na mtunza konyika kaza insi ya ziwa kali Maria kulengana na Maria zigao hata makikuha Maria kuwa makianza kuzionya kwa vizho makinisa hao baenda atarura here simba ndaoti angirani here tuwa hendajo ndavamia here duba ziho kwa nae na atarura visiku na kuko ndare here simba ndatarura here nyama watakani undanongwa hewe Israeli undamwasimwa viziyo ya mtawaliyo vino ahiko kwa viza wabomuo mahiko kaiza mizi yoyosi ariorio amba hedu nipa mtawali na abo mangine baika za kutukirwa kwangu kimpa mtawali na kaiza koro zangu nikimusa. Utirirwa Efraimu za fungwato dhambize zizai kwato utungwa kuzivugulo undamugwira ela ni mwana mzuzu kwani wakatuza fika wa kumbola ela ye kandambola bule vize na kumbole kula kwa nguvu za kuzimu hedu na okole kula kwa kifa. Hewa kifa mapigo wa kwako gahiko hewa kuzimu kunonganongako kuhiko sindakala namba zikamare izo onde mwenye matunda zaidi kaike ya nduguzi mbwananda humalupe ya kula ngombolero wa zua na lunda piga kula nyika zisore la mazi runda tuma kisimache kinda uma lusagalo runda bandwa na kibazi zosi sinda halo atua Samaria na mahokere ya dhabu ya uyu wao enye maana mamu asimulungu wao mandela agwa kwa mushu ana awa manda pigwa na insi achi ao enye sunga manda tarurua.